na moto yagutenguha rega, na moto yagutenguha ferizi kabo ari ukurakara yivuga ngo impanuka ngikorwa n'abana batoya, ikorwa n'abana batoya heza. Nawe ni nkuko yamanuka hano imodoka ikadepasa cyangwa nawe akadepasa akabura neza. Aha turi habereye impanuka yarejeje abanyarwanda benshi cyane. Iyi mpanuka ikomerekeyemo abantu babiri, ku bw'amahirwe nta n'umwe yagize uhaburira ubuzima, ariko abakomeretse bakomeretse bihagije. Iyi mpanuka ibereye hano mu mujyi wa Kigali, hano hahoze gereza ya Nyarugenge, ni no mu karere ka Nyarugenge, hano hepfo y'isoko rya Kigali Market, hano hepfo ya Tedemire niho iyi mpanuka ibereye, irijije benshi, ishengura imitima ya benshi. Iyi mpanuka rero ibaye kuri iki gicamunsi, yari mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba, hari ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Iyi mpanuka rero irijije imbaga nyamwinshi ndetse n'abandi barashungamiriza. Imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto nibwo ije kugonga umumotari ndetse n'umugenzi, barakomereka bihagije kugeza magingo aya ngaya. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yahise yirukanka iza gutabara ubuzima bw'uyu mumotari n'uno mugenzi kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Muri bamwe babonye iyi mpanuka avuga yuko uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka ya Hyundai ariwe ufite amakosa, kubera ko yaje asanga uyu mumotari ahagaze muri zebra crossing ategereje yuko abanyamaguru barangiza kwambuka nawe akagenda. Nibwo iyi modoka itagabanyije feri, birangira igonze umumotari n'umugenzi, barakomereka bihagije. Imbangukiragutabara ku bw'amahirwe yahise yirukanka iraza ihita ihagerera ku gihe, itangira kubafasha kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Abaturage bavuga yuko iyi mpanuka yabarijije kandi kabatera ubwoba bitewe n'abano bashoferi batwara ibinyabiziga nta kintu na kimwe bitayeho. Ubwo umushoferi wari utwaye iyi modoka ari mu bwoko bwa Hyundai avuga yuko we nta kosa afite, ahubwo ikosa rifite umumotari wamufunganye umuhanda. Avuga yuko yaje asanga abanyamaguru barangije kwambuka, ndetse yarazi ko n'umumotari yagiye vuze ngo bwari yarangaye, birangira afashe feri biranga. Nibwo rero yakubitaga motari n'umugenzi bava hano muri zebra crossing bikubita hano hahoze gereza nkuko mubibona hano. Murabona yuko ni ku muhanda, nibwo yaje kumukubita aramutupa aramutumura. Ibingibi bituma benshi bababara, abandi bararakara, bavuga ko bano bashoferi batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, traffic police, ubwo yahageraga yapimye uyu mushoferi, ipima n'uyu mumotari wari utwaye uyu mugenzi. Polisi ishinzwe impanuka isangana n'umwe yagize unywa ibisindisha, bityo rero bavuga yuko iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi, ndetse waje wirukanka agafata feri bikanga bikarangira agonze uyu mumotari. Bivuze ngo ibisigaye ni ibya Sirasi. Ubwo bano bakomeretse bagiye kwivuza, ubwo bazivuza ku mufuka wa Sirasi. Ubwo uyu mumotari nawe wakomeretse nawe kugeza amagingo aya ngaya ari kuva amaraso menshi, ndetse afite amahirwe makenya yuko azongera gusubira kuri moto bitewe n'ukuntu ukuguru kwe kwangiritse. Bivuze ngo biramusaba nk'amezi 3 kugira ngo yongere asubire kuri moto. Avuga yuko ubuzima bwe bugiye guhagarara kubera ko ngo mu rugo barya ari uko yakoze, bityo rero arasaba ubuyobozi ko bwamufasha Sirasi ikaba yamuhereza ibyo kurya mu gihe atari gukora. Bino rero bizakorwa na Sirasi, nibizakorwa tuzabibamenyesha. Iyi yari impanuka ibaye kuri iki gicamunsi irejeje benshi, abandi barwara imitima. Turabakunda cyane, amakuru nakagaruka.